Hello and welcome to Notice Dialogue of North Window, a dialogue to connect the people of Manipur and Notice. Aduga ikhigna ngasigi dialogue ki thamjari topic na Manipur crisis dominates assembly session. Chathari bataraga ni thoi shuba Manipur Legislative Assembly ki taruk shuba ikhigi session ki ahanba sitting ni ngasi 31st ikhigi ngasigi dese. Aduga ngasigi ikhina khanagador topic chita saruk ya video gidam election video ikhigi expression taram lokchi kamsi kai khunu buchari aman taram lokchi Manipur ki sangnai ba ikhigi public personality Hauzi Huziki oina senior advocate oina lebiba Manipur State Human Rights Commission ki hanagi acting chairperson ekoi Pabung Khaidem Manipur taram lokchi kai khunu buchari. Thank you very much for joining us, Pabung. Loidana Manipur ki another public personality ma a very popular aduga public opinion maker mo evidentana Miam gi renowned one and only social scientist Sir Dhanabir Laishram. Thank you very much for joining us. In a very short while, Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson Bankimchandra Meitei show joined to have a guitar of the Tamzari. I hamzi introduction day, Madame Lodana, I Pabung Khaidem Deluxe. Pung the Luxing was a Mapung in Pabunga Sigi State Assembly, Governor address a later. Aduga Governor's address Sida, Eco Eminent Santangal Iba Maruina, opposition gi, Emily Mangali, bringing the opposition, Emily Marina, Eminent Mosan Hangali. Eminent Mosan the Pala, Iba walk from Punamaxi, Manipur House lady of a crisis related with Bungani. Sida Pabungi in a hand by Chorogna, Pong the Tamzerokanda, Pamungi take away Zikari weighing a sake, starting from leader opposition, Tagi Horakanda, chief whip, and then party president Thangri of Mamsi. Including treasurer for the Hungary of Mams. Hi, I was a key topic. Some of them subside. Manipur crisis dominates assembly session. Masidi Hoba Tang Agaski Tang trying to over Chatagadaba, the mid session mapan ni labor, sitting mapan labor tare. As you session, seeing a sea Hobumakta, Equina, Charatpa, Kali Makanda, Dugamusuhana, Yang Bachida. Hojiki oriba issue se masina mapung aiba dominate pura mapung da dum tawre governor address khana badigi hona madugi vote of thanks motion of thanks adu tawba madugi for and against ruling party na madu chumi hana support tawba governor pe be address loine suna yaure haiba the opposition na masi si hapchin ningi amendment tawningi madu yaude haiba na singba maya mase adu loine na marakta Honorable Member Ranjitna, Sunu Kendragi Ranjitna, Amuk Maraktuda, Kodong Sabaloraga, Akogi Chumba, Can Honorable Prime Minister Ga, Chief Minister Ga, Unagi Haidan Pao, Maponge, Unai Unade Haibasu, Akona Chapsab the Kangre, I don't see you reply to Buddha, Pokom Pibiu, Haina Ama Hai, the speaker, the point the lap, I see 2 point in a Haidan Adu. Hypet can tone about to Tangnay. Aduga Loinana, Adu, Chief Minister, leader of House. No, see, I'm 10 tuck on me any Sukanbada. When a Kalamana am sang, and winning whom the Adu, Piri Bomatam Chinan with Daba. Make it Takayama, the 20 days, Mapangadan, Badu Gidi, Manipurgidi, Handaki, Gamingi Wadanate. Mamang the Chokangai Assembly, Pamoy the get the hot neighbor. Assembly, yam the 50 days, 60 days, Pamo have been a low Martinateco, Adu Pam the dia, they have it in Nate. Aduna, Adu Magi pointed to that, which is the heck of Wokadingi, rolling pipe, Wokading, Pamoy the get hot naba. I the Takaim Pamo of the Humni, Pamo talking ba, the Nini Pamo the no Pamoga talking ba, soon may put them away, but why Aduna do it. Aduna adu magi opam mayam amalak pasida akoi hojuji ke leriba issue se machi opposition na takali adu ga loina na ruling na maroina honorable minister na madu yaning da ba phajaba londa da hairaga yaning da ba adu khaitang ona tenana haiba opposition leader haiba tare congress ki leader ojai bobi ga mate ka mana si chana de hedna kharwa wata khar soina bigi khar su tawni tawpam chu thokpani masana house ki leader oina
aduga government gi honorable chief minister oina kari mamta soibe yade ba kai marisi manam de assembly phangwa da wasigi mamang da prepare the satri parkha thabadi helimine kari question tawrakani kari demand tawrakani adige kari cut motion kari tawrakani calling attention kari tawrakan loina khangna ga dorim ne ba ada leipung phamana te ba se ain saban ne ba ain semba kangbu aduna leipa koi ba wathok ain ga marile na ba leipak sason ga marile na ba foreign again opposition to chap sana haigedam ai di yow de khalina yamna bu nate be fa tong no haibide nate adum respective pinarega honorable to pinarega chap chana table thindana haigedam wo parliament ori sidi parliament so mo henmaliko wa na lang borom da chatmale aduga hector ruling ne khoi na sing yami ga ne ya pote parliament ori se ada manipur gi di laibak thibanina opposition se moi manga da mo oi ba ada moi manga da mo oi su ranjit la kan hanum hai to panjabandok oina amega chandra ra kaure aduna panjabandok oina le jabani le moi so always kara dum criticism ne per mega adum go mena ba photo re support to ne na haijeri ba mani pro opposition se ai gi miyang da di government gi adum chatmi na bu gum mani ne khatang matang khal da pabung ngasai gi matang sida support tong ne di kan haiba ai pabung da aroi ba first round gi question na pabung de ten ta pa khum pam jari je support tong ni koi manga support tong gani yakhai manga lai je punjan biyo na adum yam to adu gi yam phaje ba noi yakhai manga lai ri ba adu ga ani how moi taram ju sakren khalo na noi le muri bani phu manga che asi pola polo ai koi support congress na support tawdab se aro ma praja mayam na dum yaro soidana tawne ba adu congress na yam kan handak ki sida ayam haidare nasi ki congress ki ngang riba ayam bana panba madi BJP manung da hauji hauji ki oina government pai ba mayam sigi marak da lingjen manadab gi issue mayam ama leiba MLA masen gi marak da mot khena ba minister MLA singi marak da mot khena ba sarkar paimina singi marak da mot khena ba gi wafam je phung puthorak ki ba gi tangkak amadi yaure swai sida pabung gi wisdom da kamai yeng adune adu maduna marilena na kara yamna politically with changning da bani adu changta lu di prime minister unabada ya de toriba una de hariba prime minister unabulo una ba yabro this is a law constitution da lepa magi chief minister ama state amagi prime minister unaga da privilege ni ba yamna chendana ko ai hayang mapan chat tare ngasi de yadre hangchit unase haibana amani ko Bengal ke chief minister, Tamil Nadu ke chief minister, Maharashtra ke chief minister, kana ke chief minister, opposition go ro. Joti paso go le ngada prime minister unani ne semiti Indira Gandhi haibida. Hauji ai wa haibi hore nung da ngai madum piya ba. Adagi Mamta Banerjee na unani je bana yana dari me dana ko kwa ka sai ronga ni dana. Adu hekta piya ba. Why not? Manipur ke chief minister dadi adu haida hairu daga appointment lauti. Kari no chahi Tatra manga phabajibu prime minister unaning diri si karigina aduna ngasai gi wapamdo makoi masel gi marakta MLA tara aina ita tatana platform khudingi palibdo BJP gi taret legislature minister ani Manipur thugai gi harife Manipur thugai gi hai sibu India government na haire aduna adana mapani sang puna hari ma aidi BJP gi kangbuna yaraga to holi brahmi legislature taret tuna me gitang train toy 2023 da minister ani yaurga piba du re noi lali kaino noi tori do haidana masa machin thiru bo re kaino nang du to hoide haina phaba do maina action kantal logde aba aduna BJP ne thugai ba male ba adu gi manipur se thugai hani mo male adu dana aina congress opposition ja ini chai dipse noi opposition chon mali opposition na bu adu khaktaro noi ngangi siwa namet kuning ngang da mi law ga agoi di opposition na khatang ising khatang chairo da achom da daram mam haijil kana ge ha dunia ga ba vice president ni ha general secretary ni adigi kwa sorry asun na chingbana atu tawre da tawre ga haidana hekta khumba hekta lokselakpa congress ni ising mari am chang hairu bedo daram mam haijil ya ba asuna bangkim se ore aina kan hai noi chon malli noi na tawre da kal le ga khoi mit da ai kan no ude ai congress pa mi ga nate congress support tawi ga nate hayang congress na so palak matam da aran ba tawre de adu so ko kan na law doi ne ko adi party parangi miching me ka leite pawna hojik thambiri je ai si puraga ai discussion da lakcharage adu ko pawna makha mu lakchage ai sar amu lakchane je koi pawung mani na haibiri ba congress party phan kan di lawre
फन कन्न लाउरजु कांग्रेस न लाउरजि यौद्री हाइदन हाइरिजे ngasa opposition gi strength je sa kamai lei aduga handak ki oina congress party na india ge parliament te piriba mogi performance sing ozabimol aduga ozal fred aduga ngasi gi state assembly da first sitting the piriba performance sar gi yeng de kamai luisa hogi yamroina miraj ko india di parliamentary form government ina parliamentary form government di parliament na traga assembly ji magi law making body ni policy making body ne ba that means policy formulation ji sidagi tawdui ne ba khoi phaw india gi administration gi specialist ko khoi professor sing na cake maker ni hai ne cake sabam ne na cake to distributors sing na executive sing na tawdam ni na thungi thungde duna judiciary na wayang ga dawni dan ko awda ngasai gi hangwi ba si da ko khoi parliamentary form government da any law amendment kari to kan da di hoi majority do mi gi masing da number da lepani na opposition do yam pi aga di kaim kan da amendment to bo khot ba egama pass to da dum khara khudong sa da dum wat leba adubu khoi gi mai debate sida constructive ba yam phajab wafam puthora ga di yam tang mo pot am ne ba aduna in a real sense da di public opinion is je apang ba mi million am na ngang mo degi asing ba ma khak tang na ngang mo duna that is the real public opinion hai ne ba aduna hozik le ba ngasi gi debate oro mamang gi debate oro khoi congress ki ji masing ji yam drasu yam constructive ba debate adum ai tawen loje ba ko ngasi makta da yeng si ko ngasi gi debate da ngasi gi opposition gi leader hai tare ko khoi opposition leader makta ha bi yadre mana mute sudram ni na ba han gi senior former chief minister na haibasi karim bok darkar laite now let us discuss about the crisis of manipur dune ma haise aside ta puning loina lupsal laga ngangna raji du madi kayam yamna kanna ngang haige da leiriba ngasi pass ta odoriba bill pass ta odoriba magi kenogi budget ki singsidi adum squeeze torga nong ni da loi sanga khoi loina yare hairage khoi ju number yamna tamnina adubu lemori ba numit khara da each of the members each of the mls ko opposition wagera ruling wagera adu loi phami myam do aduna manipur gi crisis sida kari tawraga khoi gi manipur gi hojilai ba irang ji nep kadage adage khoi ji karamba asumba lambi da sat kadage ado tawya ba yam inclusive oina not only for one community amakhaki wangang bana taba pulab ki oina idea of manipur da yumbam moiraga sigi jam kan propose tawe ba ado khoi gi ruling party gi maki degi ruling party gi leaders na su madu piramdre haidi madu tawni tawro habadu madi haigidre ba kaubuna rakhang de aduwa somdo opposition gi maki degi da yam ka na emphasize to bune ba yamaroi ba pot am ne khale adagi nrc gi kari gi matang khanak paduju adum kaino tawi khoi gi congress si sogotaba leite aidi 2003 gi khoi gi matam du gi bjp government ki prime minister na masi house to puthor kan da congress si adum adidagi support to moi pass budi to gi de ko adamana higher pa mana masi nrc ji khojuji bjp manung de ju khoi gi amit chana di masi chana na hona ni haya du prime minister na masi pan india gi oina khoi masi khanadri haiba ado view ani ji contradiction le ji kamain to buno gaina haibam ju hai ko adigi di khoi nrc ji di center na to godong ni na nrc manipur da hore haiba ji kari maina haibano haibadu da honorable chief minister na budi nrc hore haide nrc ga nrc dongna thaba to pajing khara tawba hore na haibani ada hanagi former cm na dum hai ngang masakpada di mudu yamna haiba tagi khotki gaina thamiko assembly manung na akhoi si miraj akhoi si kai ma ya de akhoi si assembly manung na moina khanaba du ne ba khoina pallisi sida khoi comment adu ada ka sule je de ko adagi khoi gi megachandra na mana yamna phajana thamai core issue je
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CM ꯀꯣꯔꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯅꯔꯦꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯤꯁꯨꯖꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ war on drugs ta kaida de khun ta salib khotpa deforestation gi si thengnabadigi tholokpa wathokni khotni gaina thamnei ko aduda akhoi gi MLA opposition gi Megachidar na ju mai core issue du hoji leriba problem mayam sing ji puthoga akhoi gi thamnabagi mungong ni the honorable CM na mohari sina pulap se khangbi nadre ga haibadong na yam phajan thame haidi ke noda cause root cause hojiki duna ni sineba hojiki popi thaba degi war on drugs toruba deforestation gi khunta sanmi amji thengnaruba wathoksi am chaurpani ga haibagi among diam thame aduda ngasi si akhoina madu hekta kanda khoi koktam wahang am lakcheiba de kenoida kuki inpina NRC chanaba yani hai kari ground harino akhoi patha thak lu ya pundri ko adegidi laloba UPF ne keno ne apun madu pulap tuna mu pobi thaba thingani ga hairisi masi akhoi na thagalu ya pundri ko saise kari lerige ji yengbam changeba kari gi moina wafum ani si thamai ino haisi yengbam changi sigi yengbagi homework townaba iman mande ko ado khoi hojibau de khoi haidok chararoi haijai roiba aduga isam samna thagat pa yawa wafam la yada wafam la haibadu madi asum yening baduneba aduga sugnu gi MLA yamna senior khoi gi wa thambada kachin koya yong na yam phajana thamba khoi gi Ranjit ki maike degi su maroi na mana thamadu is very important ko yam important way adubu madu address to roi degi honor madu last tabudi thamna kare khunga padu khunga pusing si moi gi dasa se aidi pai haibo ani akhoi gi hogi beirang me ahum gi dudagi lenga ki policy pharmaba aduga lenga na my wisdom senior madi it should be the class in between kanglup amaduga with state versus state hagadam ne state government ka ziki kelosing duga miscreanting duga ko adi arms group ama hoji tholeba kuki arms group sing siga state ka versus tawna hangadabadu people the karma people Meitei na tahrena ado Meitei haiba jati si sangra matam sida idea Manipur da kathokpa yaba kathoga sing tam nungsina na lemina ba yana na ba honabada mapana ding kathora badu adi se politically ju kathokre adi voter me am vote hada phangdabagi leigre na wari boba adegidi khundaba yadaba chingi out of magi 100 ta 92% du da khoi khundaba du leitana dum lang khang laga only 8% de loi tamina da kaim haib jante ba that means ai na kathok tam da lakpa sina ngasidi problem du sumaina oire na haiba kanda magi taseng na haigadi yamna kupsana yengaga kanana hoji khangmina bada yam nungai pot amni dana adubu Meitei versus hojiki kugi arms group in hire khadi internationally ju kaisu ade moina ka propaganda to bodo hoji budi sengdok na ko dharma gi mong da to bodo no uhan baduna Europe ki kai pithibhi gi acho international NGO sing ji christian naktani na adum khara problem le mam yam kai du da khun ngak pa thokhi badugi khun ngak pa singi magi oirebe fibum aidi moi kanbina ba khona na ba de hoji wari ba kholiba mayam jingida lengak na kari gum khradi tom thoktra even governor gi magi keno sida magi mana address to ba magi hold this program jingida adum khra hapchaning bagi posi MLA Lokeshoju adegi Ranjit ki maike degi ju adegi mega gi maike degi ju loi thame ba ko adubu hoi adu mayam do di hap khidre aduga ngasigi Manipur crisis dominates assembly session have diam chumeba sume di maximum government ki maike degi puthore ji hoi governor ne address to budi hogi bada moina tawhiba mayama at present tawriba ade di future to kada mayam du puthokpani dana ada Delhi ki pisa thada ba ina sum tawbudu toroga government ki
मागी पॉपुलैरिटी कई लाकदबदु हजिकान दे अदु कइम ले रोयबा आइदि प्रजाना कइम तानिंग देबा कइम तानिंग दे दी युम मधु सारनी अदा तौरनी पैसा अदु थादरे अदा तौरने अदु तौरने न पीरी म्याम जिंगजे करी हाइदुंग न खंगद्रे अखोइना रिलीफ कैम्प जिंगजे अखोइना तोइना चलगा वारे उताई सम साजबददी सुनुदगी लुपा मरफू डे टू डे की कनो तौरमुदु यांखे यांखे ताथरकांदा फंगक्ट्रेना अखोइगी डीसी न फम ब्लॉक तगा मयाम चिंगनदनगा प्रोटेस्ट तौखिबा खोखिबा अदु उबिरे मरिदनगो अरेदी इन्वायरमेंट की करीगी पीरिबा काइथरीबा खोलिबा सेम साबगी मयाम काइदी हम काइथेबु सबनासी सारेदना अदुना तसेंगना जीडीपी नेम ग्रेबल लमजिदा सागी पार्लियामेंट जु अल्फ्रेड पुथोइदनगो जीडीपी नेम ग्रेबल लम अदि इन्फ्लेशन से अप वांगसिदा इकोनॉमी बूस्टर तौदबा अदगिदी मयाम जिंगजिगी पैसादु थादरगा इंजेक्टिंग डिमांड तौरदी प्रजादगी पैसादु लागदी मार्केट सु हिंगे इकोनॉमी जी डेवलप तौइदना सर मतंग सिदा सर की शॉर्ट कमेंट नमदंग पामे सर फर्स्ट राउंड सिदा अखोगी कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंटेरियन अनीजिना हंदक इवन अखोगी मणिपुर की मियामना अखोगी कांग्रेस के फैक्टर खकनदना लेरिव इशू सिना मरम ओरकांदा सिना बिगेस्ट फैक्टर मो ओरकांदा कांग्रेस के एमपी अनी सिना वोट कागिबने मयामना याम एंटिसिपेट तौजरपा कांग्रेस पार्टी की एमपी अनी सिना पार्लियामेंट करम परफॉर्मेंस हम प्रेकदगे अखोगी इश्यूज कमाइन एड्रेस तौरकदगे मयाम एक्सपेक्ट नरगा लेबा मियो अनी सु ओय अदु मखोय अनी के परफॉर्मेंस सर की कमाइन सरना रिव्यू तौबे इट्स कमेंडेबल नी इट्स हाईली कमेंडेबल को हाइबदी अखोइना कमेंडेबल ओय हाइब नतबा मोइगी कमेंट पिरपो मयाम दो ओवरऑल इंडिया दगी पीदना इवन साउथ की मी लोई ngawi awang nongpo की मी बोलोई ngawi अखोई मियामना पीबदगी अतैना हेना पीबना बुहेन फगरे हाय तारेको अदो ngasi su चिदम्बरमना मागी टेक्स मा थागतपनी माना थागलिदुदा मागी अल्फ्रेड की कइनोसी थमोइदगी हाइबा ताबदा खांग मंगमदबा यामना फजबा कइनोनी चिदम्बरम गुमनगा थागलादी लोयबनी दे मोइसे यामतिक साव मीनेबको अदा माने अल्फ्रेड थमदुजु पर कैपिटा इनकम ने में अदेगी इन्फ्लेशन जो वांगे सिदा होल दिस बजेट सिदा अखोगी दमकता इकोनॉमिक बूस्टर तौया पोरमता हापी जिकर इग्नो गाइसी याम रीजनेबल ओइग्रे कइनो अदेगी प्राइम मिनिस्टर अदेगी फाइनेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर लोइने बक्सी मोइन जस्टिस फॉर कनी हाय अदो होयर इज जस्टिस से हंगबया पोनेबा थात्रांगा इरांगसी लेफंदन लाख पैसे सेटना जो होनरी हाइनी स्टेना जो होनरी हाइनी चुमेबा होना का सही तरह सुरगदी होना बदु लेट्रेना आई लायम पाए हर परीक्षा सुम फेल होरगदी मा लाई पाए दु कायदा पाए नो हाइबम लेदना तक्सन नै रा खदक तोइरा नंग लाई खुपा दो हाइबम मिराज लाओइद्रो अदुना माना हंगै जे जस्टिस जो हंगेदना अदगी याम नुसिबा अखोइना जो फील तोबा नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस ता मणिपुर की मियाम जे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अखोइ जो नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस याउरीबा तौरीबा अदो इंडिया की प्रेसिडेंस ओइबा पोट म्यामसु मणिपुर न कल्लीको अदुबुदी हानगी बिमुलसु हाइगिबसु लेरेको अदो व्हाट इज योर रिटर्न इसिमा याम फजना फोकस तोइबको अदुगा यामना ताबदा याम नुआइबम अखोइनाजु पुरा उहो पोटमा मतमदा यूनियन मिनिस्टर जे चयोन की कांगदना पगलाक तलामदु अखोइगी मियाम जिंगसिना वी आर वेरी मच इन क्रिटिकल सिचुएशन को अखोइजी वी आर वेरी मच इन डेंजर अदा कांददी नॉट ए सिंगल मिनिस्टर जिंग लाखिदबजिजु करिनो गायन मा हंगिदनको अदुना करि हाइतारे मणिपुर की मियामना हेक पामजबा हेक हायनिंगबा हेक हंगनिंगबा वादु एड्रेस तौबजी बोथ द एमपीज अनिबंगना दुम तवेबा मिराज को अदुना आइना खंजबददी अल्फ्रेड की जस्ट 1 सेकंड नमदा लौजनिंग बजे माना ngangbada my state and हाइबसे आई अपिक मी लाहुमदंग लेब स्टेट अदे आई मियाम न कपिबा लाउरिबा आई स्टेट की पार कैपिटा इनकम खाइदी नेमी इन्फ्लेशन खाइदी वांगी आई स्टेट माना रिपीटेडली फॉर टाइम एंड अगेन माना पन बजे सर स्वाइद मणिपुर की क्राइसिस ऑफ मणिपुर की नेशनल आइडेंटिटी की क्वेश्चन मैम मणिपुर से कराई कनानो मणिपुरी कनानो गाइस इवन मणिपुर की चीफ मिनिस्टर गाना हंगीब नेशनल मीडिया में क्वेश्चन तब कान मणिपुर की इंडिजिनस पीपल कनानो मणिपुर की आइडेंटिटी से कमाइन मणिपुर कमाइन डिफाइन तौगदगे हंगबजे स्वाइद तांखुल मचा मन थोगला कान इंडिया की पार्लियामेंट आई स्टेट रिपीटेडली हाइबजे सर हाउ डू यू फील आफ्टर ऑल ही इज आल्सो मणिपुरी यस
अखोई मणिपुरी न तो म्योक पोते ना अखोई नागा दु अदा न लोइना मैतै पांग गाइना सम सिटी इथनिसिटी दा यामना इथनिक पॉलिटिक्स तोंग मुकांगबु जिंगना ngali tana refer to we one never it shouldn't be done at all mali is always generalized to them adama after all he is Manipuri and Manipur state ta Manipur state man my state habisi kaim kai deba adu Miraj nang bile kitang ngonda nungai bam poisina he is the Congress hana giduna Naga People's Front dina NPF ni dina NPF in a regional party ni he should always confine his interest to the Naga people only ado ani du kitang di khenabale amor so akhogi hanagi MP jing du di miyam na pam jing si parliament ki floor da not a single thamamdre hai tare adu ni akhogi labak thigi bise ko adu inong no bani jina hek ka baga hek an ba magi wangang bagi chance phang baga yam graba 540 du session numit khara ji loi ngang ni le pote ba ngang su ngang da su na tra adu mana ngang bu kan de it seems to be from core of heart ko aduga miyam gi thamoi de pan bu di Alfred ki representation my presentation is you it's really commendable thank you sir mathang makhada brown da ai bakha gi pakhung khum sing du ai khum na bu na jarake mathang se ai Congress party da laksage Congress party ki dabangem da lakchaning basi mapung oina Manipur chief minister gi wafum sing si ai ngasi thamgi baje Congress na hangi wafum mayam ngasai governor gi address nei ne ba matam da masik amendment motion thangana ba matam si da Manipur chief minister na high give baje ngasai core issue si yam chauna haitare khena basilai Congress na present toriba core issue ji how the government is handling the present situation crisis se kamaina government address oge haiba adom da ayam balai aduga BJP manung da leiba haitare kitang moi masing ye marak da leiba problem mayam se Congress na yare ke highlight tawna bu honai madu su core issue ni haidana Congress ki market ge thambu yauri masima adagi Congress chief minister na mana yam kanna hona jabagi haitare mana yam upfront oina hadaki issue se address tawna ba yam kanna hona jaba aduga Congress party na resolve tawna ba kan haibasida resolve tawna ba hona bagi step mayam mana si cookie makti pandre but CSO mayam unaru bagi wafam adagi cookie MLA sing unar kan da issue si resolve tawna ba hona bagi khongthang sing palle chief minister gi magi digi yam kanna issue si resolve tawna ba hona haibasida Congress party kamai react tobini han bada core issue se akoi Congress party na state ki interest ta Parliament House da koi yam phajana albra haidana koi party na di expect tawe adubu paliba ngasi gi BJP gi lengak sason sinadi koi lusing basing sinadi core issue na thairame haib akoi gi honorable MP anina palliba phajaraba akoi gi yamna machin tumaba sigumba mayam se masi core issue natte haiba taragadi adu karambano core issue se haiba se core issue palamde natragana asine haidana Congress party da onjal laga tak toi saro sarkar sina core issue du karino miyam sida phajana khangagadi miyam sida core issue sine haiba du takpiro aduga core issue du khangagadi karigi tumina lesson birino haibane Congress ki akoigi hangi ba wahang du na min tawrise adu maina reflect towe akoina ujabada aduga yamna phajaba core issue haiba bu karino akoigi honorable CLP leader na business advisory committee da yauriba khanagadoriba mayam do akoi within 2 or 3 days ta loin squeeze tawsale harakanda akoigi remaining days mayam do da akoigi laibak ki interest ta maru oiba mapung oiba issue se masidai da focus tawrase adom da oina akoi mai onjallase harise masidagi hena state ki interest thawai yauba adagi thoiba irang se conflict se resolve tawning bagi intention do adwai do yam phajana reflect tawe adu haiba mayam se akoina masidai da atopa mayam ama tawraga unnecessary hoi kana de haiba budi yade leiba ki kana na banga tane khanari ba mayam se tawigum basung mang da tariba sikari no akoi first priority akoina pidoi se conflict se resolve tawba sineba peace restore tawrak pasineba adu gi potu core issue natte hai taragadi ko adu gi punamak tu oihanna ba hotna ba matamda pira iba hurdles and hindrances mayam do madudi sarkar gi mathaw neba
kari asoi ba leirage kari loopholes leibage haidana highlight tawriba pinpoint tawridudi constructive opposition party amagi role neba madu sarkar sina madu lausan bire harakanda akoi thabak to oina moina akoi effectively implement tawnaba aduga accomplish tawnaba khona bigadam neba adu asi myam si keno tawde adagi justice PBO haibase karam justice haraga akoina matam kharaduda honorable MP sing sina haise justice haibaduda kari sagonaraga chatke haibada political justice economic justice social justice mayam ama yauriyeba adu akoina wari liba dauna adagi state amagi ta thoiba thawdo wathok punamakse loina liba yaba natteba aduna machang oiba mapung oiba akoigi phummaga nungda artha yamna chenba adugumba message yamna piba adugumba point khraduneba akoigi leader sing sina phongdok pirise adu masida amuk ona tainana kaino tawragadi akoi madudi sarkar gi wakhalon oire aduga akoi assembly romda amuk laaga yenga kanda hek hawbadagina akoi gi 12 Manipur Legislative Assembly gi taruk suba session sidaida governor gi address na hana hawdokadabado hawdokte haidana article number 176 na piriba provision do akoi ikai khumna dre haidana akoi gi honorable party president Sri Meghachandra na hairibadune adudagi hauna dum khara sarkar sina lo si ikai khumna de haijari ne ina hainingi se lo ikai khumna de haisi karigino harakanda lo ikai khumna rambo oiba taragadi ngasigi paliba BJP sarkar se lo ngakpiram gadamne ba lo ngak na chattabadagi ne ba ngasi thoraiba irang punamakse adu itadi lo ngahandaba haibase lo bu ikai khumna de bebhar tawde haibane ba ngasi paliba BJP sarkar se aduna punamakse moigi tawriba thodok adagi tha 15 akoi jangshalla aba sigumba sangraba mikap mirau khon misi mina maraksida thoibase akoi magi masa defend tawnanaba masagi party amasung government defend tawnanaba moongda akoi phajaba wahi wata piraga adum protection tawnanaba hotnaba dunadi solution purak pangam gadaba mande aduga akoi budget sigi matang da su kaisu satisfactory oide haininge asigumba mayam ama yauriba punamakse nathaire harakanda akoi gi opposition da leibiriba honorable singsina thangalaiba akoi gi wafam singse asuki matik phajaba core issue haibazo aduda loini yaugre sine ina hainingi se maruina akoi opposition ngase thangatkiba point sing da akoi Bankim gi akoi congress party gi meeting dagi top take away point sing se kari nan thambia in point da thambiu ai makha da bo silakse ai ngasai jo hana haijaki ko ai tentakna amu hanjanjabada akoi gi business advisory committee na khanagadaba mayam se akoi squeeze tawsalle harakanda akoi loina yajarage haidune kari bill no pass tawgadaba mayam do loina tawbiro matang akoi hoi yare loina haijarage haidune honorable CLP leader na adu kari gi damakta no thoiba irang sida mapung oina khananing bagi damakta neba adagi mahakna haibada sarkar sinabu willingly aduga sincerely tawge yawnabu tawraba within a week maximum da akoi all the illegal arms either side ta lairiba mayam se masi disarm tawhannaba akanba instruction amasung madugi proper planning and strategy ama yale harakanda center amasung state anina cooperation phajana leinaragane masi thabak to onthokpa matamda akoi santi hanjalak nabagi achoba factor ama oi habase CLP leader na phajana haibi bane ba okay madui metang da Manipur chief minister na ngasi thamgi wafam ji ekoi gi hamamang da haidriba wafam mamang asi se state assembly da palle unified command ji mahak si Meitei oirubanina majo hojik involved tawriba community ani chi manung da ama yawbanina maduna maram oraga mongdagi lokthokpa mali haiba wafam mamang na palli aduna hojik se unified command ji mai makuta leite haba si maso ya mayek singna thammi sigi matang sida ngasai gi ma ki manung da makuta leijadaba jurisdiction amada magi responsibility lobungam dabagi issue ma leibra haiba gi wafam duni kari heni tha 15 haibase phagi gi matam natteba sahi amaga tha mari manga haibase phagi gi matam natte ngasi ngarang khaktada laibak amagi luchingba amana adugi wafam do aingon Meitei oibagi adugi power do lokthokhiba male haiba bu karino ba male haibu kaino lokthokre hayo lokthokte hayo adu hojik khakta su hairak bagi matam natte
asuk sang ma matam jina losal laga phumjal laga marak ta chanai phunai na ra thamam mi kari gino leader amane state sigi asuk yamna sensitive oiba issue sidabu aingonda power scenery ra natraga sinadrabra kanana paidi power si haiba bau khangdana leibak miyam sigi sason di kamain tawdoi no good governance di tokroba sida kadai de sason no ba lak doise adu mahak kidudi just akoi defensive mechanism amane haidana akoina lawgani eba adu mahak na haiba poto amarom da yengase honorable chief minister gi wafam se masi akoi congress party na khakta na teba public na su madu satisfactory sungoi oiroeba akoi honorable chief minister se yam powerful oihanninge akoi gi tongan ba party amagi oijaraga so leiba ki luching bane akoi gi su chief minister ne mahak na aphaba tawrak ba haiba se miyam gi aphaba ne ba adu gumba marak ta leiriba achau ba soibado macha macha man bagi wane hujiki hairiba mahak na thama iba wafam singdo yam sathiba yam sensitive oiba adu punamakta akoi matam chana akoi solve tawramba yaba prevent tawramba yaba do tawramdribaneba adu mana hauji khakta da yamna tarai na akoi tha 15 haujala akanda adu maina tawba male gaina maybe bu kaino yes or no haigadamne maybe bu kaino ba suk luraba tanja sidabu maybe bu kaino confusion state ta thamoidamne myamse reality da pubira kadamne BJP gi haunabi imaginary world da tawhallaga mise illusion namada moina misi confusion create tawre har kanda adugi irol nungdu da luphallaga leibagi haunabi do assembly house manung da di yaroi akoi gi opposition gi yamna akoi gi mamutana leibak miyam gi interest ta akoi BJP na tawning badu tawba yaroi adu phajana thengnarakani haibase ngasi gi dune example da gi first round gi aroi question ina laksaning baje ngarang India gi parliament ta akoi gi Manipur gi outer gi Congress MP Alfred Angungka Atharna mana thamge wafam se commendable way haidana ekoi from all sides chai batare masi mayam yam kan appreciate to even public ki maikai de yam na harauna ba yam pam na appreciate to no bagi mitai over the netizens aduga media mayam na pen bagi wafam se palle adubo reservation khara malai maro in civil society gi mi yeng de certain civil society gi maro ba leader khara na pangi bada area khara da reservation level mapu ina Manipur chief minister si kangrup amana pamde aduga mahak ondagi hojik thoiba thodok punamak se thoklak nabagi maram ji oiduna ma lokthu akanda ni Manipur santi prokani ga hairam bagi matang se masigi matang se yamna uncall oiba haidare adum matang ni haidana ekoi gi sigi wafum ji mayam maro in palle and then ekoi ngasi social media do ubada congress ki hanagi su candidate oigi ba haidare MLA ki candidate choi kare MP ki candidate choi kare lamtin thang handa ki thoiba conflict sida yamna controversial figure bani maso adu kuki go ina yamna masak nai ba mi am oina mayamna project tawri haiba misak sina mana thagalapa Twitter gi account amada mahakna separate administration gi wafam pangi de haiba ma wafam magi makiri gi puthori from all side at reaction je what cookie ki side gi suna tragana ekoi gi tampa ki side gi ju yemo tamda ngarang congress ki MP na thamkriba magi performance haiba tare magi speech presentation sida live wafam sing se kari habini aikoina yamna positive oina yengaga de yam positive oiba ngaktane ngarangi thambiri ba wafam sing do honorable MP na akoina mamang de akoi gi MP sing sina Manipur gi damakta kari gumba wafam amda thambi de haidana pelam da baneba haujikna ngangam da budu nganga abaneba adagi tabiram da budu akoi gi honorable MP sing sina law khongdana parliament manung du nil khongal laga akoi ta da ba yaroi tumina lesson ba yaroi noi Manipur si noina usitabra Manipur praja sibu no koina thawai usitana khanbra haidana hujik di chap chaba makoi gi akoi right to exercise to ba hor abaneba sigi matam sida hena pukning thogat pige di haidradana akoi tongan barom da akoi counter to na bo hona ba se masi ai di chumoidra na aina sum khanjaba haitare adu mahakna haibada tha tara chahi tara chupna akoi honorable prime minister gi man ki baat taraga la abane akoi se adu tha tara manga chupna Manipur da mai chaktana akoi misi mina thoktana nupi kya ama angang kya amana kaptana leiriba se matam loisallo haidana akoi gi speaker duna kaino tawrakanda akoi matam kaino tawbiyo hairi neba tha tara manga
mai cha le haraka na misi mina tho oba manipur gi matang sida I minute 15 khakta ding han bio ka haidana yam phajaba haiba tare haibadi speaker du gi akoi attention draw to ba khotau do ngak to orga so akoi wangang ba phanghong na ba aduki matik mahak ki best level da khotna jare harakanda manipur gi issue ayamba se akoi cover tawre haraga akoi phajana akoi attention sik tawramba miyam pumbagi thamoi da touch tawhalamba do madumda akoi yam negative oina naina ba idi chumgadaba mande. Okay, thank you very much. I pong dong laksege pong da laksening baje pong question yam yami pong ai yari ke hangnaba hona joge second round sida pong da han laksening baje ngasi manipur gi assembly session sigi mai yam significant oibe area ma yenga di manipur gi chief minister na thamgi ba ma ke aroi bagi clarification je masida thamgi ba sida aikun amuk phobo ta dri ba tare especially chief minister gi chinbal de amuk phobo ta dri ba wafam ji masig matang speculation me amama leire media reporting leire Manipur chief minister na high issues is resolved to no hona ga dobuni madugi ways and means me am suggest to the pabung je yam na yam opinionated oina haitare tv discussing the photo ke lebe misha mani including sir sida cookie singi mla anigo unagi haibaje masi kam confidential oina kanam da khangan khangan loi che haidana masi masi ki step se thangba horubani haiba wafum ma masi pamung masigi khongthang simak habatare manipur da santi purok na musung origin purok na bukhona bada yamna achouba milestone step amane lobi bra pamungi kari opinion lebi ko magi mla natro kuki mla magi mla unabadi masana dum ma soibu soibu metre na magi moitara do yawram natro yawro tara sudi kaya do yawraba ani heba ani yawraba nati ai na je manipur assembly da moitara do yawra braba yawdi loire ne adu de question hanga kano moitara matak ta legal action logadabne koi public na sulo buye nanga yang pani November kunda aina DGP da igre moi matak ta par lokalo so moto natraga haibedi assembly ge disqualify oibo ida ba aduna brother join tawren aduna ti share objective kanubudi on gare IPC gi hanigi 153A to promote amity between the communities. Kuki versus Meitei. Meitei nasu sawanba, Kuki da su Meitei matakta lanta haningba. Kori sudi adunina. Me ahum dagina me tarama toy bauda kori sulite. Aranba propaganda da High Court na scheduled tribe ki order, High Court ki scheduled tribe ki order, High Court na scheduled tribe pi hybro. Prime Minister su, Home Minister su, Manipur ge kana har so atu lalimi kante mo court to godab je to da biwani haidi honorable high court na scheduled tribe pigo haidana recommend to de ba ngam de ba constitution matung ina recommend to bigi mahutta economic report ka demography ki report karke harib do ani do thabi yo na 2013 dagi 2019 dagi I thangneba angonda direct moina che pir ebako akogi tribal affairs ministry kare oral kanoma haibini aduna hairaki aba hanigi yumna mohendro aduga manikanta da nokoi gi sumai torna report ani thabi yu haidana hairak pase hoji pawba thati hai aduna madu chief secretary to the state of Manipur nangna report che thuna tharu haibana aba adu tharak tabadagi Tei panam kanler tharak tabdi moi moment of corporate of the koshu praja moina yaubanina adai da karigino na court de chatri karigino sorok ta chum laung lei bahana ba kangbura aina STD chem ge leadership ta haibane aba ada moina court de matam changde laina haire adubu madugumba moigi mateng pangmu group am haitare Meitei tribe union asina moi oina tawge moi oina tawbana ba adu tawraga asomda matam changani khokani court tawrade ha affidavit counter adu da si changoi daga sabun mitu da ujigi motion tawun mitu da sigi representation aikoi ne pigip se masi dispose to hon view adu thahan view schedule tribe pigera piro it is up to central government report ani tu thahan view adu thago haibana ba according to justice morally order do report ani di thago haibana ba adu ta hoi wahai am changdi record ani do by way recommend on to haibama legal parlance tangang na Supreme Court na ga chairi do
cái mà nó tôi tàu ngầm bờ này nè rồi sắp xếp một cái gì sẽ rồi try cái report thao hay bên nãy tiệt ba 27 March 23 cái đó rồi đã hay đi cái economy cái rồi cái demography curriculum lấy đi ba anh đó university cái professor cái mỗi mà sáng cái đâm này ba mỗi na authority này ba rồi government cái khá cái government na si lấy đấy anh thà cái đâm này ba chief secretary na okay rồi cái tàu cái report rồi tàu đó nó tôi này home minister rồi hay chứ lẽ mà na mà coi cái mấy cái con mà pandal apa ni na kun tare tura kana go hati da choi to na high court ke order ma ge verdict tagi se hadu hai dana mayam se sau dana to ne be moi ge Pauline len hai bre MLA ma bau khangi ma ge marakta adu mak pudi na te da haina hai ba ai ne rang to ri kholi se high court ke adu mak na pudi na te na hai ge ba o asidi bhap tai ne lai pabung na bhap tai hai ba hoji ki Pauline lan je ya to hoji ke high court hoi pabung ai na point to ke wan ni da ho sida question on pusan jading je ngasai ki MLA Taragi yaw bra na pabung na hangi je question je pabung na khang na hangbo question e dum khang dai ado pabung na MLA Taragi yaw de ba ji jo loin khange ado yaw da ba ji ma thak ta hoji pabung na bhap tai hai ba MLA je man hai gi ba je handak se man English PB speech ama da public mayam ga puna protest over ma da Narendra Modi India ki Prime Minister se khoi na Delhi de chalaga unagada ba na te hoi Chuchanpur da mana hai de Lanka da mana laga ai khoi mayam se unagada ba ne hai gi ba nupa amane ba khoi na tu de ma gi gat am phongdok sa na khoi cho to ya dro okay Manipur pom ge che minister na Khaidem chatra ga Prime Minister da nazar to doi no Prime Minister should come to budi man de hai ngamoy maram de same party ni double engine ni mana thau yaw da bani amana thau yaw bani na kanona di Mamata Banerjee ni de hai bungam gani Stalin ni de hai bungam gani Kerala gi kanodun de hai bungam gani BJP da hai ngamoy ba maram di BJP government se ai khoi ge kanoni kanona Sweden da gi chu phong gi bele na masi yamna dictatorship oi ba pot amana ba haibedi political party opposition sing se hat laga namtharaga taunaba Putin na tauriba adrige Laishrabi ama Bangladesh ki se opposition punamak chapkhairaga 80% pange na Putin na haire no ko Putin bodi parme 87% haiba asomna thumping majority chamana na 400 par hairam mana Modi do Amit Shah na hanaki togribe election do khoi gi BJP gi guarantee ki toghi de ba Modi guarantee ki tobana ba Modi gi ahum suba tam oina na bi ki toghi bana ba manifesto do mong marin ta ga to phong de phong gani aduna adu maina to pot amani na adu gi pot aduna ni sai gi marakta ri anchana unified command ki ga na hangi bodo Unified Command si state government na tawbana na Megachandra na o na Ranjit na ama haibe de phajeba singma pera sida koi na koi governor na chief secretary na koi sorry advisor na chief secretary na aluga kano sa hapaje koi na hapchei haibe ni na hangai de lok thopi boina khalami abiti government Manipur se sabsana magi power do le je ya bisu ulle sine ba ado onaman se metan hor marakta sengdor puda atu aina Meitei oirubani na mase chumaina lok thok pani haiba ama haiba asi su tawhida ba pot amani ne list to the yauri ba magi sovereign power ni state ki manungda Supreme Court na haibani state government khuding na magi list to the peri ba state ki phang jurisdiction dugi manungda ko atai da na se adu da magi sovereign power si le jagadam ne ba that very sovereign adu mana nation I am government in that share sovereign ga yar se aina ukilamoin ahan banga e kain ne state to share sovereign ga hai chiba Supreme Court na hairam me ba bomai gi mathang lak pa case tu da o state ko iba sovereign adi panchayat ki sovereign adi ADC ki sovereign o yaina ma hai tam se leipak ko be sovereign dun amani ko hai dan tradu ki pige de bapot do ado the Unified Command si advisor da chairman si minister na pugoda bani ado masimang na pithok khare tawbada order de ko na thoi ado su yari ba order di government of Manipur na thoi in the name of governor ado thok bada secretary ma'am de mathang la ga chief minister da final approve tawdo na ba approve ar governor no tharaga akhoi state executive ki function punamak order se article 166 of the constitution da governor ki maming da ogedam na ba even thika gi
tender ko bawi in the name of governor Torito, Chief Engineer na. Yes. Aduna adu mi torakanda hanigi tiranjit Home Commissioner na so itoraga tokana. That means government of Manipur na happy aba. Adu happy bedu manung da unfair means I gadra adu muti fazadra. Adagi home na. Oi, nang di adu nung sam na so hire na. Nang di Meitei oi banina nang ne tawro no ko. Hai bisi da mana yare ba. Adu already adu ay matang du da lampai bu di oire. Adu already ay nang paisa ga da port ay ne tawro da port asida tawro roe da nang amma bane na lok tu kip tarab di sason madu ki position ro malai pham thokpra. Ay ne tawri be thabak sibu nang e nang na du hire no. So suppose court ta hire ge ne high court ta senar advocate ay nang ang no madu ay nang ang lugar na hai bisi yabra na. Nang case to lepa ka no mao na to na hire di khabadar ay na contempt sa do ni ithak leite kha leite adu ki port du da mawande gi sakti tu lok tho e ri lo no arasi para pai ta bodong na to re para fail lo re makhom mukul punchil le na mi khale ni mamang da hai bata re si hai bichi to hoi ba thabak lo asi da ne ba khoi na yam ne henjin ba ta ga dra khoi ge sigum bagi khona si da sigum ma sason ma ka da ai se lawful citizen ni senaf citizen ni ai learning driver Okay. Ata resign toning ba da resign to with ya de do kana umana nang senar advocate oi do to padi ya adu chu ai khalle adu ba in senar advocate oi se to ga nei pa ke kana ga dro kana ru de bor di adu chu ai to ai na pamam param di to kadam ne commission ga param di to kadam ne adu ma sim le re Pabung ai pabung amo hanjarake ai marak sida sardam class ke sarda la kan da im pabung amo hanjarake sarda lak chaning baji mapung oina sir cookie MLA sing Gauhati the Unarui, Haiba, Manipur Chief Minister, and Sifongo Kibo from the Yarinka confidential or never Honavani, Pungo from the very issues result of no Honavaganda, Yam Tamoishina, a Honari have the Miam Kanga Amazon Kangana, a public Amazon privately in a Tamamta, we having a Mondini, Aduga, Masiki method, CSO Singita, the cookie Matipandre, Adubu CSO Karaso Ayuna have any indication the cookie or Bayabio to Payam Chaunali, Masisu Une, Aduka photo power captor, but the Chupnadange, proof in a photo. Thamobani haiba wafam sing sipalli cookie gi MLA unaruba amasung ekhoi subject to correction hauji mangdi confirm oidabanina CSO sing unaruba je whosoever any community obe masigi khongthang se sir kamai yin Chief Minister gi di Miraj thingabani keno yam ganna una na bhona gadamne haibdi keno da khoina mai any conflict ko Yamaroina diplomatic relations Yamarueba Yam diplomatically what you say Saba Kenoida Horen resolved or Kadoizi what they want Natra Adage Somdana another groups in a Karipami Adugi upon Pama do aspiration do identify to go never Aduga Yamna analysis sama Adi Kayam Yamna see P with the Kai Kaide Adagi P the never the alternative Karile Ada alternative choose to hanga hire for the alternative of the yard come down. Adu demand to Edna. Adugi do what is harder to cry the money. Aduga authorities money than a Risanakan the period of Malobum Maneba. Adagi Hoi Mana Semba Committee Mana Magi Tumina Borzu, Pong Borzu, Una Konaraga, Sumas de Kantopodiam Timarway. Canada. Nakalani Lerakan conflict to Lavanina, Nakalamana Kari Kali, Nakalamana Kari Pami, Pamani Z, some Amazu, some Hanadragadi spiral workani, spiral or conflict to the result of Wungam, some Leragadi, Adum Hangover Toraga, Magi society to give throughout the life, Tadum Leragadi, Adum Masan and Halitan Adum, Yarong Tumadon, Pomba, Mupagiba, Upomasum Tonglina. Thang Tabu sang is no Thang Taral enter Kadigam Todrena. Adumina Magi identify Togodoneva. Aduga Aduna Pibanga Muidaba or Daba or Gadi Kanglubamana Muk Park Taragadi, my alternative may put up together never. Alternative Amju Yani Nazu, Nayon Dekasu, Manal Pachani Logedo, Chani the Lake of Minty of Pontigan. Some Pudayanabi, some Yakadianabi, Monta de. Some Makata Makata Yara Pusia never. Aduna Adugum do the what is harder the Kangaroo. What is Sabada ID Chimister level da Natagana
cabinet minister or more level da in short sagi administration ji tawriba moi executive da moi yamna important ni dana ba moi unabada di hoi atopa kangbu jing da risk lerengani aduna high da borangani kayo da khoi som jo santi wari sa hat kane ya som jo santi wari sa hat kane ha dana adubu akhoina ibi use our wisdom ko khoini yang da bji aiga kana ko kanglu omaga conflict lerega di ko mana pam da pose mana pam da pose masi aina sum tawler di mai mi chang ne mana pam poto in mana pam poto aina sum tawler di mai mi chang ne you da ma pam poto aina sum tawler di mai di apa madu interest to sab taw dro aduga mana pam poto ona da taw dong ne ngone santi pam je na ngone santi pam sing gadam ne moi lan taw ngi dana akoi lan taw roidam ne adi moi lan taw ngi ba moi santi wari saning de je moina pamiba taliba demand moina tawni poto phangna bagi pandam lei na khalaga tawri ne ba satang sana ba debu kasinda singja laga loini khalaga ina kasinda singja ladi mi thogi tamni keno adu ki strategy tongana ma lei ne ba adu na hoji ki sida wari sabam thoe adu ko hoi wari sabam mai level lei din ko adi kedo bagi ju chief minister na NGO mo chang sanor do na mai level lei din adi amana miraj da khoina khangada ma any community ga mari lena matam da nang na join khangi duni ko influence is power ni na it's very powerful ko ano one norms study koi political theory da influence is really power ne hai ne ba ada sagi unagado mi do kaimna te he is nothing ko but you know he can influence all this group to adu influence to bangamba mi am ga wari sanara de mai powerful hai ba adu no mai pai mi am de man powerful hai ba adu ragadi adu ko mi gi identify tonari se koigi magi any conflict studies da tonari mi am je kana na influence to ngam ga de identify tori ne ba adu gi mi du pharaga wari utai saraga mo da daita mo pi kanda mana phamna dum toraga pot loi ba ngak ne ba adu semester na adu maina ma yam ga ne khali adu ga sida di ai khan ba di adu na da na dum to da magi toge khan ba pot amada ne without any atopagi kai lodana moina once magi togi khama planning do leraga di madu khoigi yam phajana ko matang manau naina one by one matang loislaga tawum thodu tawgadone khalleba sa marap sida ngasi congress ki MLA sing yam kanna takthar pa area ama hairagati masi na BJP gi achon bada haitare madu ikoi puthongna bu hotna bagi mami yam chawna tabe area ni achon me yam puthongna bu hotnai but particularly masi di BJP ta su khitang phajaw wat pa area am oi yam sang na even congress ki president Sri Megachandra na ngangi baji BJP manung da leiri pa hoje hoje ki conflict masi gi even media report me am de yufam moiraga yam mayek sing na haige baje BJP masen je hoje lingjen man da bagi yam chawna mami ta ba sigi even sigi issues me am je masi matang kaya bini sidi basically parliamentary form government the prime minister or chief minister or moina adugi manungi norms to understand to do ne haidi it's not dictatorship madi am decentralized to do ne ba haidi each of the member do adu loina baka whatever tai saba khotpa anything mana embrace lo to do ne ba adu nangna loina bak leminar kan da moi me am gisu sharing to ka do ni na whether it may be wakalon bu values bu everything sharing to kadui neba adu sharing to kan da neba punjan lai duise maramdi hosikan di value le dani nang egati na bada nang da kanar ga ina kana draga di magi nang ga egati na bada ina ka su yar weba maramdi give and take makes a good friend haidina aduna afaba maru me amu ge di pi tam ni kinu ma su low tam ni kinu ainda lowni mangonde piro hardi adum khanar kane ko adum si magi khoigi kaim kanda sigi se khoigi niyom do party gi ideology oro adigi party gi principle oro adigi lebanga khoigi norms mayam si yam hena phasina committed oi daba mayam haitare ne khoi singju dongna paktok toksin bagi pole bi ju khar thokale aduga party discipline adi yam committed oraba ideology da fazna look khagadi kaim din nate adu kedong edu amoro moiro it should be based on 100% discussion ko aina pamba meta taw ya de because
India ki lai se it's not the military administration ko, it's the civil administration ne ba. Aduna discussion the base am tawe. Ado maina discussion taw draba value based taw draba sharing tarok draba. Ado agadi sometimes main taw se adum thokal leba. Ado mi jing duna khoi da phai pate por pami pam de aduna natabadane. CD leadership ga son ni the leaders are he has to understand the problem of his subordinate groups. My problem do understand tawnaraga problem do lehenda kanadi he is the great in higher down never. Aduki potu leitabani na manung the moist my unkhana basidi is natural ko idea the mind tawn ne khaleduga the same body any party me yawi ba adagi any lebanga pi gen khaladi pot ani di khanga dawne. Number one, my party to give principle, party to give discipline, party to give ideology, party to give rules ka. Ani subada above that you know people's prajaze. Even low baba prajani yada di low baba chadang ang ponte buka. Ado singo me am jingsi personal libra like tabra have to question lay. Singo tang se diko. Okay, sir. Thank you very much. Aduga sa aroi ba sa giswak ta menam dang pamazina. Khun ngakpagi issue ji me am kan address to kre moina wari ba thengnari ba problems me am ji ma masina positive side amani adugo masigi counter productive oiba pot amanga si yam chauna nei nagi ba ji haujuk manipur da lepa leitena extortion gi ransom gi sen gi demand mi phaba punbagi oiba issue me am tawrak pa je masida manipur gi chief minister na ju khungi bazina I Manipuri level conflict in a maram or a kind of Karamakay yam line a deal to Robani, Khaidem come to Ubani, the Masi comb the deal to Yaro Dore, I will form Mampale. So I was Manipur send demand, say, I'm gonna even school institutions sing, hospitals sing, the me power pun buggy extortion issues, like a position. Can you have any of that? The Miraj Magi, a quick Kunga pushing a loiter Nihani. City gang could put it was either. Exactly. Monday, Hosiki is Suzito among the Imung the Sanga, Sanal Palo Baki and be Mamai Kumaga, Lambi Lapami, Pabi, Punbi, Adum Yam Toy in Hanaso. At the minute was a Toina Iran Sida Kudong Saba lower gain and Kanba, Kangu, Mana Tormuzia. Adu the state police carry relations in a security assortment hatare. In terms of the I got the same Kunga Paka, Mayam Gidina, Tolaba, Levak, Ningbagi, the Mata Toxer, Pamiams into the Yamina, the My Torum Domande, a more the donation Torum Nima Clever. Extortion donation of Kennebuko. I know extortion do the Adupi there or that of there having donation to the Legati Pibu, later to Piu, Yam Pavi and a cramp Pibu, Pavi Drakitan Piu having the Nuka. I do my pot to Leandomale, Aduna. City police na. Law and order state police na yam hen pasina ladu orga de dai talobam to en lorga de problem le dong man deng khale. Okay, thank you very much sir. I paung dam laksage. Paung da laksening base paung ngasai ki hojiki mak khun ngakpagi wafam ji paung da ina laksening ji ngasai khun ngakpagi hojik thengnari issue sing mayum makai da hanjandabagi problem adagi hana magi nomagi shuraga charaga hingamba madugi whole magi adugi livelihood ama magi one provide to no buhonner bagi mayam da yam chauna akai balak pakhut mayam se sigi sida effect or bagi matang sima yam chauna ekoi ki opposition melising na pukalaki masi matang na pabung kari ofam thabini lebak se kanana ngakadabano India government na central government na Bharat apumbagi wana lere 7 schedule list 1 gi union list ida aduga list 3 gi concurrent central government ayam tawi list 2 asine state list ni law and order adiki right to life, right to property, fundamental right ponamaka se state na ngakadabni Aduna adumba lepak na landarakpa koi state sarkar na ngamoidaba external aggression the internal disturbances su yamna constitutional breakdown oilaba kolaba adugumba leba mayam duna article 352 emergency aduga 356 president rule ai lera sel thungweda 357 358 financial emergency Aduga, aduna tabada 355 koi kari hoi sidi state government da dum lehelaga center na mateng pangba sipai thari ibse 355 ta su yai 355 natabada union list number 1 gi entry 2A da su tharak pangamyabo
ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯕ in order to add the civil power haiba londado civil power means civil administration haibadi akoige state forces ta moina mateng pawide administration da chokri da phamaga panguda na te ko central forces ma'am sina state forces ta moina sangmangam da da chatmina ba adu so moina mang thaga da na te police na tawrerga adu da moina difficult terrain ga mayam si da pangma khotpa aduga moiti neutral su legedam na te neutral ni ga no khumba ma yauri ba samrai phol de su no moiti neutral tongna ba thaba na te cookie su misang na te moiti gi su na misang adu da ni comment ora roi asigumba ma am je thorak padi ga koi kandaba ya da na ain da su hairi da na ko hana ya IPC de su hoji ki bharatiya nyay sanghita da su self defense saiba ma private defense saiba ma leyaba hana ge na section 96, 97, 98, 99 IPC they are me hojiki na BNS ki 35, 30, 37, 38 chumaina oini asida kanagomba mi amana aibu attack tawge no honorable di madu ngak thok chana ba igi upai leyaba aigi right na ba aduga madu aigi adugi damukta ingonda prosecute tawbe ya de ba aduga mi amana aibu sina na ba sibi ya ba gi mongda tawra badi aina mabu sibe ya ba de mana mabu halu daragati aisi sibe taba adordi aina hatpa babu ya ba ado 302 taroi me hatpa taroi ai khapte ke nate ba ai amasong ai ga loina ba ai ga chaminari ba natraga ai gi khongang ai gi laikai aduda bom to paidna landara di aina araibu pai sizina dana ai self defense to ba private defense to ya ba adugi mawongda khangbam song khangdaba to ko gi na role sing sina oh ina to eraga lising yang kai pula ngaya warang maniko asina thore eraga are bu pai tawrega macha masu machin manau mama mapa mandon makura sin chingba mayam chikan na bai da mukta torok pa sibu khun nga pane ne khona lawe abako aduda sajinna ba khar so dum yaurang wani ko mi mayam ni na khun nga pugi manung da torega kodong chaba phangba chu dum khar so dum yaugani yausano ngasi assembly session da nainagi bo matang jang sai khun nga pa haidana even opposition dagi ju natraga na ruling dagi ju chief minister himself ko ngasai pochi yamna kari hatare benevolently yam minungsi leina yengi ba ngasai khunma pagi adugi potong ai na ni se adu maina toram mi se masi sarkar na ningthi jana ngak to bodi khun ngak pu thoe hainu khun ngak pi certification ne ba adugumba khun ngak pa leiri bedo hojik na muka ai kana ma mi na khuru khuju kalai param chat pa sidi ai ne ya de ba okay Sipaina police na aina yaba adumba koi force state forces singna law abiding adumba policing sina security forces na paiba natana micham mamana lairi hairaba sana advocate oraba jaju oraba amana nongme license lo natra kadi manu nongme paraga chatpe yadeba adu ma port adu nongme paraga chatpe tudi yadabni adu phaba punba tar eba adu na hoji la ibadi sarkar na ngakpi da banina akoi na ngakcha bani adu gi damukta mai bel sing sina harimna moi bo phaba punba yaroi haira adu ngachi MLA Ranjit na pukalai si karino adu mukun ngai be sing je sarkar na protection pin na ba moi gi safeguard amantang tobi ba chumra adu gi damukta governor address da adum tang hapchilaga amen tawraga do hapa chumbra haibena ba adu era do aina ta da banora simin sen sengdor poda du tawne haiba haige bra haige de khangdre adu sengdokte ba haide moi protection ma pbu village volunteer force and defense kariaba BDF and ledina village defense force na adu migi mong da loksin pigera natraga moi do state na patronized to biraga state to oiba the season of Biba Yaba, no, the Hingana, because Kanomas and Bibi Yaba to Bigabra, I do not tell the Lepage the Mukta, Mama Pamachin Mano, Nana Chasera, Pa than a jail, the Tamagadi, a Paki Tungana, or Sikari Oini. Mogitamta protection, my PB pay Ibani. Aduga, Shell, Kaibo Kopa, I know the Haiba Mam, the Kudong Chavaloraga, Lanka Kudu, was happy. Adu Peter Boy did not name the bomb Tamnika and Yauri, but Mam CD. Yadre than a conversation minister higher we strongly condemn Tawi and a color liar so Tony. I don't want to do Todana so I couldn't appeal Tony Abba. I call you Lebaki Wari Batanga,
kudong tigara mamatam sida aigi iranai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯈꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯩꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯊꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯁꯥꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯊꯣꯛ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯀꯥꯊꯣꯛ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯧꯕꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯑꯔꯥꯟ ꯑꯍꯣꯏ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯐꯥꯅꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯐꯅ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯐꯅ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯣꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯁꯨ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯪꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯪꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯠꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯌꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯉꯝꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯞꯂꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯕꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯑꯃꯅꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ಶ್ರೀ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ಇಬೋಬಿನ Honorable CLP leader Sri Okram Ibobina mahakna haiba wafamse kadamna thamoidagi haige haibase akoina yengbada bawba feel tawba ngammeba with serious intention amaga loinana mahakna haiba karino haiba matamda point number 1 2 ga tawraga haibane miyamna su hena ubiramani khangbiramani mahakna haibada akoi karamba matamda karamba numit thada exact tang matam thadragaso koi karamba matamda ekoi relief camp ta leiriba mioi lising yankhai humpu hena ngasi lanjenaraga awa ana mayoknare harakanda mamittagi mitlu pirang sintharaga leiriba relief camp ta akoi gi leiriba miyamse karamba matamda masa masagi maramdamda hanjal hangadage haibasi amuktang akoi punna khananaina minase ruling opposition thidabida haidna honorable CLP leader na akoi pukhatle point number 2 da mahakna haibasi kari na haige haibo amo district amaga akoi inter district se changthok changsan yana dadana akoi si tokhai nak pak tanaraga leiri se karamba matamda akoi amaga changthok changsan yana raga nungsi chanana akoi hingnakpa ngamgadage haibasi da focus tause ka haidana haib asi neba core issue haise relief camp ta leiriba mioi lising humpugi mathakse makhoina masa masagi laikai khungang maramdam duda hanjagiba matam haibase karama matam da hanba yarakani santi lerakanda yaraktoineba aduna makhoi halangiba haibase santi lehense haibaneba aduna kupna haidragasu santi puraknaba hotnaba matamda kari criteria kari factor changbage haibado aduda loina akoi suppaga chatkhrabaneba adagi Honorable Sri Khaidem Meghachandra na haiba matamda akoi
eviction tawba matamda landless yawramagadi makhoigi oiba resettlement kidamakta akhoi sinbiba tangai phadabra khalle madomda focus tawhanninge ga harise masi akhoina yam phajaba meaningful oiba yamna deep impact leiba adugumba statement amaneba haibadi thora iba issue sigi ihau sigi factor macha amamneba palliba mayamse maduda eviction tawrubadagi adu tawrubane illegal encroacher mayam do akhoi taktho ubadagi ne haire adagi poppy cultivation gi ne bu haira adugumba mayam do adagi mitop hairo mitop mayam changakpa niyom kaina illegal immigrants mayam changakpa haire adu so akhoi gi opposition gi honorable MLA na karina mayek sengna thambige haibo akhoi sidaida crisis management committee na ama seme hai lenga ki maikai dagi crisis management committee se mioi taruk na sai hai member taruk lei hai haiba member taruk na saba committee se moigi crisis gi management committee se kana kana yauri ge committee da haiba bau khangde hai adugi house to the phammi ba MLA masa bhawba khangam da taragadi praja da di kari oirani aduna leibak miyam gi interest tawriba afaba thabak amabu huran nara dauna lot na thupna akhoi gi kachin kuya da tawba yaba dauna haidok pa yaba lei ya dabalai haiba akhoi so understand tawe adumakpu crisis management committee gi member do the yauriba miyoi singdu kanano bhaw opposition gi MLA singdu da khangan ba haiba se sarkar se adwai da kay yamna phajana transparency leina kyam effectively akhoi thabak tawram gadage haiba se akhoi di khanba da thokte ba aduna haiba pukhatliba pot mayam se asuki matik phajaba haiba tare aduna mamang da su mitop khandok pagi cabinet ki oiba sub committee ama seme hai illegal immigrants na maram oiraga irang si thoan bane haina sarkar sina hanjan repeatedly claim tawjabane ba BJP government itself sina adu haiba pot se adugi du yengsanna nabagi damakta mitop khandok pagi cabinet ki sub committee ama semgibado madu kadai wai da chatkrabage kayam thabak tawribage magi progress na karino haibase madu khanghandaba haibase sarkar sina karino kadai dano ama mari makhong amata samnadaba ama leireba asigumba sineba aduna hairiba punamakse asuki matik maru oiba adagi honorable MLA Sri K na haibiba akoigi house da ngasi pukhat pigiba akoigi village volunteer haiba tare khun ngak pasingi matang da haibigiba do achuki matik yamna concern oijaba mepung khuding makki thamoi da su nungnang ba phawba tanik pa adumaina yamna nungsi ba su pokpa pakhat ba su pokpa akoigi tungi punsi se secure oidaba dawna ama khanara iba mayam se masi aduki matik akoi Congress party na honorable MLA Sri K na concern oibadagi naha lising humudra marfu nearly 1 lakh muki naha se manghan gidana ba makhoi punsi se amuk kanlaga right track ta pubirakna ba akoi makhoi safety and security gi damakta tungda khudong thiba thokta nabagi damakta makhoi manghraba matam masi kamain tawraga compensate tawgadage makhoi kamaina makhoi punsi se amuk reveal tawgadage haibadugi matang da pukhatliba mayam se masi si core issue gi part ama nattabraba sigumba mayam se aduna asigumba mayam se aikhoi phana hairaga su akoi BJP sarkar sina akoi defend tawba masagi maral kupsan naba hotna ba masagi asoi do hanjan justify tawna ba hotna jaba haiba se masi ai quotes ama khaktang ai haijage those who lack the courage will always find a philosophy to justify it haidana Albert Camus haidana mahakna hairammeba thauna leitana maringjel thauna di amata yaudana ngasigi paliba lengak sason sina BJP sarkar sina khabar da lengak sason taweba Facebook da social media da oina lengak sason tawra layeba reality da lengak teba miyoibagi punsi si ngak senba ngamdaba akhoigi sarkar sinabu kadai dagi sigi asigumba deep rooted core issue mayam se kadai dagi keno tawdoino ba aduna defensive mechanism da chatlaga akhoigi always akhoigi trying to find a ways to defend themselves to justify their mistake asi asom da sum chatla bhaiba se maduna utle ngasigi paliba sarkar se courage yaudaba aduga masagi vision leitaba aduga sarkar amane haidana aduna akhoi ngasigi assembly session duda akhoi bukhatliba
अखोई लीडर ऑफ द हाउस न पिरइबा रेस्पॉन्स ऑपोजिशन की साइड की पुखलिबा मरुओइरबा इशू कया अदुगी अखोई पुनमक्तो अखोई डीपली प्रॉपर्ली एनालिसिस तौर अकांदा लेबाक से opposition party congress party na kadai bhauba khoi concern oi irang si kadai bhauba khoi su thawai hakchang yauna loisanaba hotnari aduga paliba bjp lengak sason sina khoi karamba mai gai da chatliba ge haibase punamak na khangnaba ngaktaneba sumain haije ai arbo hangama laksage ngasi gi khoi ge dialogue topic si loisanaba khoi ge tanja do lojage aduga ngasi je khoi mai manipur ko khoi group amana haibatai मखोइना थोरपा प्रेस स्टेटमेंट अमदा ngarang कांग्रेस एमपी अल्फ्रेड अथरना थमगी स्टेटमेंट जी मसी कुकी सिंगी ओइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड दुगी खोनथांग हाइब तारे मदुगी इको सिंग यावी हाइबा हाइदे मदुगी एलिमेंट मैम मदुदी यावी हाइदना मखोइना कंडेम तौरखि बजे मसिगी मतंग दति कांग्रेस पार्टी ने कमाय रिएक्ट तोबिनी मसी मतंग से याम थोइनदी हाइनिंग दबने अदुबो तेंतकना थमजरबदा हौजिक से अखोइगी लेबाक सिदा यामना न्यूट्रल ओइबदी साबा अहानबदा इचम चमना लेजरमबदगी नेक्स्ट स्टेज तना न्यूट्रल ओइबा सारकपा मथंगी स्टेज तना अखोइ मचू संगकपा लास्ट स्टेज तना अता अफोंगनरकपा सुमाइन तवे अदुना अखोइ अमा अमा पर्टिकुलर पिन पॉइंट तौरगा ममिंग मथा पंद्रगसु एनजीओ ओइरमगना मोई रजिस्ट्रेशन तौब एनजीओ ओइरमगदी रजिस्ट्रेशन कखिनबा मसाना लंबी याचबने हाइदना आइदि हाइनिंगे तौरमद्रगना कइनो कइनो येंथोअकांदा अदुम खंगनबा पोटने अदोमदा थोइना रिएक्ट ति तौजररोइगे अदो तौबदंबो आइना हाइनिंगबदे CSO अमा ओरगदी CSO ओइना लैबा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अमा ओरगदी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अमा ओइना लैबा न्यूट्रल पर्सन अमा ओरगदी न्यूट्रल पर्सन अमा ओइना लैबा कनागुंबगी मरुमदा सेदोदा बिहाइंड द स्क्रीन दा अखोइ यामना वेनमस ओइबा महु चेनबा अखोइ मिसक अमा दौना अखोइ तपना तपना पांगदबा मिसक अमा दौना लैदोइ सरुकपुदे अखोइ मपान थोकना आई अदुने हाइबा ngambana mathau tabra khalle aduga अखोइ BJP की स्पोक्सपर्सन मसिंग BJP ऑफिस तगी दी ऑर्डर दी थोक्सदबा BJP की स्टेट यूनिट ऑफिस दगी दी अपॉइंटमेंट ऑर्डर दी पीद्रिबा अदुगा तुंगानबा मनुंगी हिडन BJP स्पोक्सपर्सन मयाम अमा लैरे हाइबसे अखोइ मियामना लोइना खंगनबा ngakतने अखोइ लैबाक नुंसीबगी मिंगदा इमा लैबाकी नमादा अखोइ कांगलुपसिगी कैनोसी मयामसिगी नमादा अखोइ BJP की स्पोक्सपर्सन अनौबा ऑफिशियल दी नतबा अनऑफिशियल BJP स्पोक्सपर्सन मयाम अमा थोरकबा हौरे हाइबसे मसी अखोइ डे टू डे सोशल मीडिया एक्टिविटीज मयाम सिदा अखोइ अदुम उरिसिने अदुना ए अद्वाइदा थोइदोकना रिएक्ट तौनिंगदे मीनसु तानिंगमोइना खल्ले अदुना अखोइ BJP ना मोइना स्पॉन्सर तौबा मोइगी अनआइडेंटिफाइड अखोइ अदुगुम्बा कना कना मयाम अमा लैरमगसो पार्टी दा अखोइ तसेंगना लौसनबिरे हाइरकांदा पार्टी की स्पोक्सपर्सन ओइना थबक तौहनबियो हाइदना आई हाइनिंग ओके thank you very much ngasi khoi thamjego topic manipur crisis dominates assembly session hojik chadariba ekoi taruk suba 12 manipur legislative assembly gi session gi ahan sitting je manipur gi hojik leiba crisis sina dominate togre masi gi all discussion mayam deliberation mayam je ba ngasi gi topic si de khana ba saruk yabi gi ba manipur gi saknai ba public personality ani hanagi manipur state human rights commission gi acting chairperson अमसुंग हजूजी सेना एडवोकेट दांग लोबीरिबा पाबुंग खाइदेमनी लोइना ओजा धनबीर लाइश्रम सोशल साइंटिस्ट पालुक पर्सनालिटी ओपिनियन मेकर लोइना कांग्रेस पार्टी की नहा ओइरिबा एंड प्रॉमिसिंग स्पोक्सपर्सन पी बंकिमचंद्र मेइतेई पुनुम अमुक हन थगचरी काइखुनु उचरी लोइना नसिंग प्रोग्राम से हुबुदिंग लोइफम यंग ताबी के मणिपुर म्याम बहु हन थगचरी काइखुनु उचरी म्याम थगचरी MBBS admission की दमक कंट्री के आदा चाही कुन है ना नॉर्थ ईस्ट मैम की थासा बंगाक तुना महाइरोई लिसिंग अहुम है ना एडमिशन तौदुना लाखलिबा JR इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट 2024 की ओइना नुंगाइरबा पाउजिल के पुदुना लाक्चरी बांग्लादेश उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान चिंगबा कंट्री के आदा टॉप मेडिकल कॉलेज सिंगदा MBBS एडमिशन की कुदुंग चाबा पिजरी ख्वाइदिगे होंगबा फी अमसुंग इंस्टॉलमेंट बेसिस ता PTN यामना लाइन MBBS तंबा की कुदुंग चाबा पिजरी MBBS एडमिशन की दमक लोन फैसिलिटी अमदी स्कॉलरशिप की कुदुंग चाबदसु मतेंग पांगजरी
MBBS, MD, PG diploma gi matang da free counseling gi khudung chaba su pizari. Admission tawraba students singidamak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pakna ba hotna bagi khudung chaba pizari. Contact tobiyu tahi kun hana Northeast state singda MBBS admission da FMGE exam da mai